Mutito uyu wa Dakata uria uri Magarini kaunti-ini ya Kilifi niguo kihumo gia thogothogo gatagati ka aikari na gikundi gitari gia githirikari kia Nature Kenya kiria gikoretwo gikihuranira umenyereri waguo. Aikari gicigo-ini giki makoretwo makiruta wira wa gucina makara mutito-ini uyu undu uria ucangiire hari guthukangia mutito uyu na gutuma ruhonge rwa mitito kuruta watho kiumia githiru wa kugiria ucini wa makara no watho uyu ukamukirwo na uregani munene. The last 2 weeks have been the worst. We have seen trucks, tens of trucks every day coming from Dakacha woodland, majority of which had licenses, movement license. Tunaonya shirika hili la Magarini, lisio kwa serikali, kwamba waachane na watu wa Magarini ili wapate maisha yao. Kagema akauga acinia makara manyitanaire na onjoria o hamwe na atongoria kuma gicigo-ini giki ni matuite kumubanira no atongoria aya makaregana na uhoro uyu. And the one outstanding person who has gone to the extent of threatening Nature Kenya and myself as a person is the Marafa MCA, whose name is Renson Kambi. Mimi yamenigusa na sisikii kwamba labda yale yanayoendelea nayo ni mambo ambayo ni mazuri, kwa sababu sijawahi tishia mtu wala sijawahi vamia mtu hata siku moja. MCA uyu wakauga wekiria akoretwo agika ni gutetera andu aria arugamireire ni undu wa uria makoretwo makihinyiririo ni gikundi kia Nature Kenya. Kuringana na Kagema rita ria mbere gwikora hatika-ini ni undu wa kuruirira umenyereri wa mutito uyu amuona mwaka-ini wa 2011 ni atharikeirwo ni miitu no undu wa ngucanio ta ino. My work is conservation. I will fight for the forest. If I have to die for the forest, I think conservation is a worthy thing to die for. Ngucanio ya mutito uyu wa Dakacha nginyagia riu ni icungiriirie maabitha eri kuma ruhonge-ini rwa mitito kurugamia wira ni undu wa kuheana marua ma gwitikiria gucina na gukua makara kuma mutito-ini uyu. Handu-ini ha Inooro TV, ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.